বিপিএফ দলে ৬-৭ মাহ পিছত বিটিচি চৰকাৰ বনাবলৈ গৈ আছে। সেইকাৰণে আপোনালোকে আমাক আজি যেনেকুৱা ধৰণৰ দলে বলে এই জোনদল ব্লক কমিটি হিচাপে আমাক বিপিএফ দলটো মজবুত কৰিবৰ কাৰণে যেনেকুৱা জইনিং কৰিবলৈ আহিছে, তাৰ কাৰণে মই আপোনালোককে মই আদৰণি জনাইছোঁ আৰু ধন্যবাদ দিছোঁ। একমাহমান আগৰ পৰাই বিপিএফ আৰু ইউপিপিএল গ'লে মিলিব এনেকুৱা আলোচনা বিলোচনা কৰাটো শুনিছে না, खोनादों ना? ইউপিপিএল আৰু বিপিএফनि गेजेराव सावरायनाय जागासिनो दङ होननानै नोंथांमोनहा बयबो खोनादों। আপোনালোকে সকলোৱে শুনি আছে। বিপিএফ আৰু ইউপিপিএল এইবাৰ একগোট হৈ পেলাই মিলি পেলাই নিৰ্বাচন খেলিব বুলি আপোনালোকে শুনি আছে। হয়, আলোচনাটো দুবাৰ তিনিবাৰ হৈ গ'ল। বিপিএফৰ আমাৰ কেইজনমান লিডাৰ আৰু ইউপিপিএলৰ কেইজনমান লিডাৰ হৈ পেলাই আলোচনাটো চলি আছে। মই আলোচনা কৰা নাই, জাষ্ট আমি দলৰ হৈ পেলাই 3জন মানুহক আমি দায়িত্ব দিছে বিপিএফ দলৰ পৰা, আৰু ইউপিপিএলৰ পৰা 6জন মানুহক দায়িত্ব দিছে। ইহঁতে আলোচনা কৰি আছে, কিন্তু আজিলৈকে কি হ'ব ফাইনাল হ'বলৈ পৰা নাই। আমাৰ একো আপত্তি নাই। আজি ইউপিপিএলৰ নেতাই হওক বা কোনোবা আপচুৰ নেতাই হওক কৈ আছে আমি বড়ো জাতি হিচাপে একগোট হ'ব লাগে বুলি। আমি দলৰ প্ৰেচিডেণ্ট হৈ পেলাই মই কৈছোঁ, বড়ো জাতি যদি একগোট হয় আমাৰ ইয়াত আপত্তি থাকিব লগা একো নাই, বিৰাট ভাল কথা। বড়ো জাতি যদি একগোট হয় আমাৰ ক'ব লগা নাই, আমি ৱেলকাম জনাইছোঁ, একগোট হ'ব লাগে হয়। কিন্তু ইয়াৰ নামত আজি ইউপিপিএলৰ কেইজনমান নেতা কৰ্মীসকলে ৰাজনীতি কৰি আছে যে আহক আপোনালোকে আমাৰ লগত, যিহেতু বিপিএফ আৰু ইউপিপিএল একগোট হ'বলৈ গৈ আছে, আপোনালোকে আহক আমাৰ দলত আহক। আগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে দিছপুৰত যাব আৰু প্ৰমোদ বড়োৱে বিটিচিত চিফ হ'ব। সেইকাৰণে আপোনালোকে আমাৰ লগত আহক। এনেকুৱা দল বাধে আছে, এই কথাটো মিছা। এনেকুৱা কৈ পেলাই আমাৰ বিপিএফ দলৰ ছাপৰ্টাৰসকলক পইচা অলপ চলপ দি পেলাই লৈ গৈ আছে। তেতিয়াহ'লেতো এই আলোচনাটো মিনিংলেছ। আলোচনাৰ নামত ইউনিটিৰ স্বাৰ্থত আলোচনা কৰি পেলাই এনেকুৱা ৰাজনীতি কৰাটো ঠিক নহয়। তাৰমানে এই আলোচনাটো মিনিংলেছ। বুজিबायना? जोंखौ दुप्लिकेट खालामगासिनो दं। दा नै दाथ' दिनैथ' रेलआथ' गैखाला। रेलआ मोनबा बे जरगोरा समस्यायाव बिपिएफ आरो इउपिपिएल मोननै दोलोजोंहाय रायज्लायगासिनो दङ मोनसे जानो थाखायहाय बा इउनिटि जानो थाखायहाय मोननै दोलोजोंहाय बिपिएफ एबा इउपिपिएल बे मोननै पार्टिजोंहाय इउनिटि जानो थाखायहाय दायो माने रायज्लायगासिनो दङ। जे माने इउपिपिएलनिफ्राय 6 जन, बिपिएफनिफ्राय 3, बेफोरबायदि माने मिलायलायनो थाखायहाय माने दायो सिङावहाय माने रायज्लायगासिनो दङ, सावरायलायगासिनो दङ होननानैहाय दायो माने सुलुङावहाय मिथिनाय जादों। दायो इउपिपिएल आरो बिपिएफ मोननै दोलोजोंहाय मोनसे जायोब्ला आंहा बेवहाय जेबो बुंनांगौ गैया, आंहा जेबो अबजेक्सन गैया होननानैहाय दायो माने बिपिएफनि मुरब्बी हाग्रामा महिलारी सारआ बेबायदि गावनि खुगाजोंहाय फोरमायदों। दायो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौहाय मा बुंलांदों बेखौहाय नोंथांमोना नायलानो जाबाय, अब्लासो नोंथांमोना क्लियारै बुजिगोन। बिदिब्ला थेंकिउसै। दायो लोगोफोर नैबे इउपिपिएल आरो बिपिएफ मोननैनि गेजेरावहाय सावरायनाया जायो ना जाया सम फैब्लासो मिथिसिगोन। दायो लोगोफोर मा होननानै बुंबावनो, मथा-मथि गोरोबनायाथ' मथा-मथि बे गोजाननि बाथ्राखा।
हमनो हानायावहाय मथा मथि माने सरकार हिसाबैहाय दायो माने इउपिपिएलआबो दायो माने गावसिनि साननायखौल' माने साबसिन होननानैहाय सानथोंसै ओमफ्राय ओरैहाय जि बिपिएफ पार्टिनि मुरब्बिफोर रायज्लायनाय माबायावहाय मा होनो पजिसनावहाय माने दा गोरोबथोंसै बे मोननै पार्टिजोंहाय गोरोबनो हायाब्ला आरो मा जाबावनो दायो लोगोफोर ओरैहाय मथा मथि ओरैहाय माने मोननै दोलोजोंहाय गोरोबनायनि थाखायहाय रायज्लायदों बेराफारसेथिं ओरैहाय इउपिपिएलआ दाख्लि थांनाय सिम्बरगुना बबेबा जायगायावहाय माने जयनिं प्रग्राम लादों दायो बुंदों जाहैबाय सोलुआवहाय माने बिपिएफनि जि मुरब्बि हाग्रामा महिलारि सारखौ माने दिसपुरावहाय सिट बानायगोन होननानैहाय दिनै माने सोलुङावहाय मिथिनाय जायो ससियेल मिडियायावहाय आरोबाव प्रमद बर' सारखौहाय बिटिसिनि सिट बानायगोन होननानैहाय दायो माने बेफोरबायदि माने सोलुङावहाय मोनथिनाय जादों ससियेल मिडियायाव बेफोरबायदि माने बुंनायखौ जों खोनादों आरो दायो सम फैब्लासो मिथिसिगोन माबायदि जालाङो दायो हामबायसै लोगोफोर थेंक इउ ইউপিপিএল আৰু বিপিএফ দল একেলগ হৈ ইলেকশ্যন খেলিলে বা তেওঁলোক একেলগে হ'লে মই ভাবোঁ ই এটা পজিটিভ কথা ই এটা ইতিবাচক দিশ আৰু বিজেপি দলে তাক আদৰণি জনাব কিন্তু দুইটা দল লগ লাগিলে বিজেপিয়ে ভাল পাব কাৰণ আমি বড়ো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত একতা আৰু সমন্বয় বিচাৰোঁ সাংবাদিক বন্ধুসকল আপোনালোকে জানে যে जे हिमन्त बिश्व शर्मा सार मामा बिथाङाबो माने मोननै पार्टिजोंहाय मोनसे जानानैहाय गोरोबनो हायोब्ला बियो मोनसे जोबोद मोजां बर' हारिनि थाखायनो आंहा बेवहाय साननांगौ गैया होननानैहाय बेबायदि बुंनाय जादों बिदिबा हामबायसै भिडिअखौ मोजां मोनबायब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होदो ओमफ्राय शेयार खालामदो ओमफ्राय कमेन्ट खालामदो आरो हामबायसै बिदिबा थेंक इउसै लोगोफोर।